Sound check. Maya payabak po kay kayungan. Tapantay pong ini inawena king induning rananggan sao. Talakad po. Kinlagyan ng ipa, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Kapatad, anti mong anak na nuwan ay induta mo. Makatipon tamo, arap ning mapaglalang larawan na, ban parang adantaya at manalangin, para king anggang kailangan tamo. Uli na ning etama tampang anak, adwan tapa mo, impakalulunod kapatawaran nin Diyos. Itamangan po, mapamakalulong ipa, tinubod me hindi binong anak mo, banat bosana kami, kapamilataning, kamatayan at pangasubling mebe, at bandi na kaming bayong be. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban may kakalugod kami kang Kristo. Emo makatapilan king milabas a panahon, kilingwan mi iting matas adangalan. Mi kasala kami karingkeking kapatad, lepas tanganan dako, mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisi ning mataktak king kasalanan mi, adwan mi impakaluluan mo kami, bibiyebe kesa ng kapilanman, antimon tunay mong anak at tapat.
Claude, tama po. Panalangin ning nobena. Itangan po. Pakamalan ay indu ning alananggan saop, manibat king krus, Jesus binye nakakaya kami, ban maging indomi, ika ing maganakan dili, ing malugod dili karing sablang indo, malugod mo kayang balikdan, ika ming kekang anak, ngining adwan mi, ing kekang saop, king hanggang kailangan mi, lalong-lalo na. Inyang atyo kapakete king yato, kaluguran ay indo. Biriyan mong di nakaya ka, king kasakitan na ning kekang anak. Uli ning sikanan mong ibat king kekang kasalpantayanan, ang pong kapanaligan kinlugod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo ing kayang kaburian, ang yang atalos. Ikamiman at ing keng krus ang pong kapagsubukan, paminsan-minsan may bugna kayong misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamalan ay indo, idakaya mo kami, king maragod mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kaming alangpat na, inlugod ning Diyos kaya kami, king pakibatanongan ding panalangin mi, king bagi anong makanalo lang lusok makakayap kaya kami. Pasiknangan mo ring puso mi, ban adalami ang krus, ante mo indibinong anak mo. Sopon mo kayong makatalos, king ninaman darake king krus ng Kristo, alang sala indamake naman, king pangasubli ng mebye. Lusok pakamalan na indo, ning isipan mila rin king pigagap, e mo pabosan ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa, maragul inlugod mo karing aliwa. Sopan mo kaming ayapusan daka, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan daring hanggang at suketi, makipagnabena. Paghahamu-hamu mo keka, kekeng indu, isopan mo kami sana magdalang kapasngawan, karing masakit ang pamaghingalo. Dinan mo lang kapanaligan ding kalulu, at ding alang kapanintunan. Pamatulang mo laring malungkot, maging mayansaing kasakitan ding maliligalig. Ituro mo ing katuliran, karing liligalig karela, at ibalik mo king Diyos, deta hanggang linapastangan kayo. Lusok pakamala na indu, sopa mo kaming manginlag, king kasalanan e mikawani kaya kami, king ipang at subanwa, at king balang metong kaya kami, king mong kapanaligan kaya ka, bibili mi ing sarili mi, lalam ning matuning mapanwalo mong indo, at panatag kaming manalig, king maipayo mong kasopan. Amen. Panalangin para king pibale-bale. Itangan po. Indo ning alananggang saop, pinilira kang reyna ning kekeng pibale-bale, bendisyon mula ning kekeng pamilya, king malusok mong lugod indo. Manano na sanang isakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman, at mikalugudla, at timono makanano inlugod ng Kristo, ki Santa Iglesia. Bendisyon mo ring sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela nin Diyos. Ibira sanang parati karela, ingalimbawa na nintune biye Kristiyano. Sopan mo lang paragul karing anak da, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, banluguran dalat igalang, ang pong pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karamilalalong ipanibala rin kaya nakangini. Dinan mo kayangan masabal, king dapat mindikilan, bangawan mi ing kekeng dake, kanita magisantunga nening kapayapan, ing kaya kaming pibale-bale, antimoy sarili yung pibale-bale karing Nazaret. Ika ing kaya kaming uliran, sopan mo kami bandagul aldo-aldo,
intune min lugod king Diyos at karing paraming tao. Ban kanita ing katuliran apong kapayapan, masayang magari king kabilugan ng pamilya ning ketawan. Amen. Kay dunan king Indo ning alananggang saob, Santa Maria, Santang Birhen kinagling alam bakas kasalanan, kay king Indo ning alananggang saob, iking makasalanan mamasa kami keko, ban magsaya kami kambemo, king pamagtagumpen ng Kristo, king kasalanan at kamatayan. Ban mikapnon kami king Espiritu Santo, at maging matatag kaming talapotuto, king lugod ng Kristo, kring hanggang tao. Banaldo, lalo kaming maging kawangis ng Jesus, antimo ika. Ban maging mamo kamit mapakong babalog, antimo ingki kang anak, Jesus. Ban pitakutan mi ing pangabating na, ning pamakikaluguran mi king Diyos, kabang kaba, pauli na ning kasalanan ay emi sinisyan. Ban parati ming pagdalapan, ing pakalulot kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Banatalos mi king Diyos, magsalitaya kaya kami, karing mga palyari king biyemi, aldo-aldo. Banaldo, manalangin kami, kimipmunlugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Banatalos mi, ingulaga ning pamanyamba king Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandagol inlugod mi kang Kristo, ampo karing paraming tao, kapamilatan ning maralas apamakinabang. Ban igalang mila ring katawan mi, anting santungan ning Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karing aliwa. Ban apakilala mi indangalan na ning pamag-obra, kapamilatan ning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, kimip nung sipagan at kalausan alub. Ban patawaran mi lang manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala mi, indewakan na ning pamagdulap, king sarili ming kapakanan, ning atin namang mapeperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid, apam palaganap king pibandyan na niting yato. Ban idake mila ring aliwa, king gelingan mi, para king kasaplala na ning komunidad. Ban tanggapan mi, ing keking katungkulan, king komunidad, king espiritu, ning tapat apamanyoyo. Ban ing banal ay espiritu, tayranet pasiknangan Santo Papa Francisco, ding obispos, ampo ding pari. Ban mi pagkaluban kaming dakal a bakasyones, king pamagpari at biyereliyoso. Ban adala miya ing belwan at lugod kang Kristo, karetang epamakibalo kaya. Ban king nanumang atotuklas dat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan king Diyos iyang makipaya kay kami, apo kisabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kami lungub king karinan ning ipang at subanwa. Ban kanita matya kaming at king kapayapan, at pamakikasundo kang Kristo, apo karing paramin tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi king ginung sinubling mebye. Banding kapatad ming miyango na biye, agad na lang midakayanan king pangasabli ng mebye ning anak mo. Ngini tahimik tamong manalangin para karing sarili tang kapagnasan.
Itamangan po. Banal a Maria, sopan mo kami karingkekeng kailangan, ipanalangin mi ing kabilugan a balayanin Diyos. Manano na sanang mi payapot ngan kaya kami, inga na lang gamong saop. Ginu binyemi e Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumab kaya kami, king balang pinandit. Ibigay mo kaya kami, ing grasyang maksakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Talakad tao po. Kilagyoning ipa, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Luklok na po. Maya payabak po pa si bayaw kaya kayungan. At yuta na po king kapat ng aldo ning oktaba ning Paskwa. Kambeda po din kaya katamo pa sariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Marian Manalang, Jose Pepe Hison, Ferdinand and Myrna Lising, Joe and Rose Valentino and family. Kapasalamatan King Aldonan Ningkayang Kebaitan, Dolores Inventor. Special intention, Ditz and Ita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Rosel Montemayor, Federico Mandap. Para king kapaldanan dari Senen Corboba, Angel Pajardo, Elmirong Quillo, Bella Trinidad, Maria Teresa Sampang, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago. For the successful operation of Michael Otsinada. Para king alananggang kapaynawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Monsignor Aquilino, Maria, Emiliano, Valeriana,
Julia, Luisa, Dolores, Bienvenido, Christian Jan, death anniversary, Remedy, Milagros, at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio. Kilagyan pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At yakaan timore, maya payaba, kay kay po. kaya payabak po ang Anting mika kapatad, baka tabebetang matampangganap, kaniting kapag masusyan, sisyan tada pa, at aminan, ding na namang kasalan ng agabata mo, at manyad tapantawad at pakalulu, kay nga pong Ginoo. Ginoo ing yato maglapoy king kang kayapan Ginoo pakalulu. Ginoo king tuturo kay kami kapamilatan daring kasulatan ading kang dapat Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo king mamatad kay kami king belwan takot at lugod king Dios. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa may paing tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, King Bie Alanganga. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, kaniting tainti, mapami sulu-sulu,
Babya mo kaya kaming tula ning pamanalala, king pamanyubin ng Mebe Kristo, papunta king bayong be. Kaniting tula ning banwahan ming pamagmasusi, mitad sana kaya kaming tula ning bielang hangga. Iti adon mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo. At ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, panggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. Misa na yaldo, papuntala king templo, ri Pedro at Juan. Alas 3 na ningkat panapon kanita, oras para king pamanalangin. King lele na ning pasbul la aw sandang, pasbul amasanting, ating metong atawong lumpu. Katutubo na ing pangalumpu na. Daralare aldo, king lele na niting pasbul, ban magpalimos karing tawong lulog king templo. Inyang ikit na lang lulog di Pedro at Juan, menyawad yang limos karela. Linawereng marat na di Pedro at Juan at ngara, lumawe ka kaya kami. Linawe na la, panaya lang atin lang ibyekeya. Dapot nga nang migsalitang Pedro, ala kong bitasang pera, dapot dinanda ko king atyo kanako. King lagyo ng Heso Kristo ning Nazaret, lumakad ka. Kanita inabot ng Pedro ing gamat na, at sewpaning tinalakad. Kanita mo rin mirinan lang sikanan ding bitis na at bukong-bukong. Mi palundagya, ikwanang may katalakad at may kumpisayang linakat. Kay ba't tikya na lang linog king templo, nga na nang lumakad, nga na nang lundag, pupuri at pasalamat king Diyos. Ikit dering sabla king lalakadya at babye kapuryan king Diyos. Akilalara king ya ing tawong sadyang makaluklok, magpalimos, king lele ning pasbul amasanting ning templo. Menga pamulalala at mengasdan, era abot isipan nung makananuyang kinayap. Amano ning Ginoo. Salamat, Diyos. Ingyato mitmuya king ganaka ning Ginoo. Inyato mitmuya king ganakan. Omon niya kayong kapasalamatan king Ginoo. Maos kayo king lagyuna. Sablangkeyang depatan karing tao kaya kong sabyan. Magkanta kayo para king Ginoo. Pagkantayang kapuryan. Ibali tayo ing makapagmulala ng depatan. Tumula kayo ulining banal ng lagyo, bustan lang tumula, ring sablang sasamba king Ginoo. Panintunan niya ing Ginoo ating sikanana, ing pamagdulap king Ginoo, eyo sana kakalingwan. O lahi ng Abraham at alasuyo na, o anak ng Jacob a pinili ning Ginoo. Ing Ginoo ya ing kayakatang Diyos, ding kautosana para king mabilog ayatula. Ene kakalingwan ditman ing kayang kasunduan, ing pangako karing libu-libong lahi, ing kasunduan nagewa na kang Abraham, ing pengako na kang Isaak, deti tupara na langan. Itiya ing aldo at tinatag ning Ginoo, sukatang tumula at magsaya.
Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya kaantimon, pamamasa king may pabalita, pangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. King aldaw mo ring ito, ding adwa, karing alagad, papunta la king baryong awsandang Emmaus. At inyang 10 nga kilometro dayo, manibat Jerusalem. Pipagsalitan da, ing sablang bagay may lyari. Kapag may pagsalita at may kukutnanan, linapi si Jesus at may kignan niya karela. Ikit de, dapat erebita sa nga kilala. Kinana lang Jesus, naning pipagsalitan niyo habang lalakad kayo. Tinok nang la, may mulang lungkot. Nga na kang Jesus, ning meto nga milagwan Cleopas. Ikay namong dili karing manok nangan Jerusalem, inge makibalo karing bage, akay bat ay bat pamong may palyari ka rin. Nga nang kinutang, nanong bage? Pekibat da, ring bage may nga palyari kang Jesus, ing Nazaret. Ing propetang mayupaya, king dapat, at amano, king harapanan ng Diyos, ading sablang tao. Dinimandare, ding kaya kaming pekapon, ding pari, ading makatwanan ng balen, ban miyatulan kamatayan, at pepapakure king krus. Iya pa naman ng asahan ming magligtas king Israel. Subali pa kanita, iti yan na yung katlong aldo, manibat inyang milyarita. May bigla kami, king belitara yung mapila na babayang kaya bemi. Mintala kanu king kutkutan, hindi nga ba kamaranon. At eredis nan, ing bangkena. Migbalik la, at sasabihan da, king menakit la kanong anghel, as sinabi karela, king mabi Jesus. Mintala naman king kutkutan, ding mapila na kaya bemi. At makanyan pining disnanda. Dapat erya naman ikit Jesus. Kanita sinabi ng Jesus karela, kapurulyo naman naisip. Hanggang ini ay papaniwalan ang sablang inulada rin propeta. Wari kailangan king ing Kristo, dumalan niya king sablang bagay iti. Bayalungom king kayariana. At selese ng Jesus karela, ing masasabi karing sablang kasulatan tungkol kaya, manibat karing libro ng Moises at karing kasulatan daring sablang propeta. Miraras na laking baryong karelang pupuntalan at pepawagan ng Jesus, king isundo na pa yung pamaglakad na. Dapat pinikil de. Ngara, tuki na kayo pamo kaya kami, nalbog na yung aldo at daralandom na. Nyatino kiyang sinalangi karela. Inyang kasuluran king pamangan, kinangwayang tinape, at pepasalamat siya king Diyos, at pemiraso na yung tinape, at binyene karela. May buklat lamata, at akilalara king niya pala Jesus. Dapat biglayang may wala king paniman-manda. Ngara king metong at metong. Inya pala bala mo may lalablab katapuso. Kapang pakisabyan na kata king dalan. At lininawa na laki kata ring kasulatan. Kanita mo rin linakadla at nigbalik Jerusalem. Disan dalang makatipon ding 10 metong. Ading aliwa pang kayabera sasabing tutuyaping sinubling mebing Ginoo, pepakit siya kang Simon. Belita ring adwa katao, ing milyari kabangdalan, at nung makanano ring akilaling Ginoo, inyang pemiraso ne ing tinape. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Gandang morning, welcome back mga sisters. Dito na mga sisters. Ang mga sisters ay umalis para sa kanilang Lenten retreat ba nun? Lenten retreat. At sila po'y sama-sama. Ang buhay madre po, kahit kami buhay pare, parang nag-iisa kami pero hindi, sama-sama pa rin. Mahirap kasing mabuhay na mag-isa. Doon mayroong kasabihan, if you want to travel fast, travel alone. But if you want to go far, travel together. Pag nagbabadali ka, gusto mo ikaw lang, mabilis kang makakarating sa pupuntahan. Pero makakapunta kang malayo pag sama-sama at hindi ka maiinip, hindi napapansin ang pagtakbo ng oras. No? O kaya yung pagod ng traveling kasi meron kang mga kasama. Parang yung mga prosesyon natin, nakakapagod din. Pero pag
dahil marami, parang kuminsan parang malapit lang ang nilakad. No? At kung ikaw maglalakad na mag-isa, doon sa ikot ng ng prosesyon, iniisip mo pa lang parang di ka na hindi mo na hindi mo magagawa na mahirap. Pero if you have a company, parang mas magaan. Kaya mahirap ang kuminsan nag-iisa. Mas maraming peligrong nag-iisa. Tignan mo si Pedro, nag-isang binubuntot-buntutan ng Panginoon. Ayun, he denied the Lord 3 times. Si Judas, sinarili ang lungkot at pagsisisi sa sarili. Ayun, nagbikti. Si Thomas, pagkamatay ng Panginoon, he hibernated at mukhang humiwalay muna sa kanyang mga kasamang alagad. He missed the first appearance of Jesus. Nung magpakita siya, hindi siya kasama. Kaya nung sabihin sa kanya ng kanyang mga kapwa alagad, nagpakita sa amin ang Panginoon. Sayang wala ka. At nasasabi ni Tomas, hanggat hindi ko mailagay ang aking taliri doon sa pinagpakuan, hindi ako maniniwala sa inyo. Mahawakan muna siya at ilagay doon sa pinagpakuan ng aking daliri. So he missed something kasi nag-iisa siya. Samantala, dito po sa ating ebanghelyo ngayon, ito 2 alagad. Parang silang dalawa nagkukwentuhan tungkol sa nangyari. At pareho silang nalulungkot. Sa kanilang kalungkutan at pagkukwentuhan tungkol sa nangyari, mayroon pang estranghero nakisabay sa kanila. After the incident, at noon nasa bahay na nagkaroon sila ng hati ng tinapay kasama ng estranghero, it was only then that they realized, ang Panginoon ang nakisabay sa kanilang paglalakbay. Para bagang ito pong ating ebanghelyo at ang resurrection stories ay tinuturuan tayong we learn to journey in this life together. Na kahit na mag-isa ka sa bahay mo, you have to have friends, you have to have company. Kuminsan yung mga nag-iisa, si Chingnida nag-iisa. Pero hindi nag-iisa si Chingnida kasi maraming company. Pero kuminsan yung iba, kaya nag-iisa, masusungit, madadamot. Kaya yung mga ganyan, baka makita mo na lang matigas na sa kanilang bahay. They don't like companies. Pero ang ating ebanghelyo, ito ang pinapaalala sa atin. We are social beings. We have to be banded together. At sa ating pagsasama-sama, hindi dahil sama-sama tayo kaya mapuwersa tayo. Yung kasabihan, in unity there is strength. At saka yung sinasabing pag mag-iisa ka, mabuhay ka. But if you are with others, you become strong. Hindi dahil sama-sama lang na ganon, kundi kasi ang Panginoon ay nakikisama rin sa mga magsasama-sama, sa mga nagsasama-sama. At lalo na sa mga nagsasama-sama sa ngalan niya. Sabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. Kasi yung iba po, nagsasama-sama lang sa inuman, nagsasama lamang sa bisyo, marupok yung samahan na yon. Pero yung mga nagsasama-sama, kasama si Kristo, yan ang mga matitibay at matatag na grupo at nagpapatibay sa isa't isa.
Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pintamang kailingan, tayong lahat na pinapaalala ng Panginoon ng kahalagahan ng pagsasama-sama. At doon siya nakikisama rin. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, kilala ka sa king pamamirasong tinabi. Para ka ring magmalasakit king balayang Kristiyano, bamit mong sipagandang agampanan, ing karelang katungkulan, apikatiwala na karela ning maya papastul, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kilala ra ka sa aking pamamirasong tinapi. Para king meto yato, ban makinabang niya king kapayapan, amani batan kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kilala ra ka sa aking pamamirasong tinapi. Para ka ring kapatad tamong mibabata king kasakitan, ban ing karelang kabilyan, miras king ligaya, asamsam ning inuman kapilanman, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kilala ra ka sa aking pamamirasong tinapi. Para kikatamongan makatipon, kaniting kapag masusyan, ban maging tunetang talapatutong ating matibe kapanaligan, kimpangasubli ng Mebye Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kilala ra ka sa aking pamamirasong tinapi. Ngeni adwan tamoy sarili tang kapagnasan, Ipaming mayupaya, baluming miyaliwang pibabatan ding tao king kasalukuyan. Pakiramdaman mo sa ing kayadwanan ding kaya kamanigapu, at ibiyaming ing adwan ing manalig mong komunidad, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning ginuiting daon karinggamat mo, kay kapurit kaligaya ning kayang lagyo, kay katamoy kasaplala at kung mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan may iting sakripisyo, ning kaya kaming pangayat bus, at ipagkalod mo kaya kaming kaligtasan, daling kaladwamit katawan. Hindi nga na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka ang timon. yat nayorem puso yo. Bakit nano king Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Hindi karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit nuwang karinoy pa. Diyos kingalanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kanitingal doning Pasko, niyang i Kristo meging sakripisyo Pasko miyam. King tunay kordero, amilalako, king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan sinintang na kaya kaming kamatayan, king pamanyabli ng mebye, linarin at binalik ing kaya kaming biye. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, laralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, maninita pagparalampumi, kabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalilang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayuyami daon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira, sinabi niya na ikaling kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minong ko kaniti. Tiing kalis yung ka na akong daya, hing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo, yung kakatang kasalpantayanan. Gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Daramya kaya kay ting tinapi ning biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganapya king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganaka muna naman ding kapatid ming pepainawan at maninang subing niya,
Lanlanin tarasuyo mong diyamong Aquilino at Padre Melvin, kambe di Charlie at Erlinda. Ading alapang mayamong na biye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng anggap. Ban kaya benang Maria, imbirhenin doon ng Diyos. Kambe ng San Jose kayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo. At inupad kay malumong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katang. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panabon mi, bang king kasopan, ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Di mi kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Is with you. Pagkaluluan mo
ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banan ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi ng ano mo, kumayag na ako. Manalangin tamo. Oy paming malugod, iting pamakisulumi, king sakramento ning kay kanganak, ang uwa na kesana king matuaming biye pamikasala, at gawa na kaming bayo mong lelangan. Iting anadwan mi, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo manatilya kay kayo, Kaya ka, bendisyonan ako ng Diyos sa may pahintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ning kakataga pagmasusya, no meta ng ini, king lugod, at kapayapan ng Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat, King Diyos. Alleluia, Alleluia. Dakal po salamat. Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat.